laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi ja'alana khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda hadithin liqadim. Wa nashkuruhu shukran yanbaghi li'izzatihi wa li'azamatihi. والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وأكرم المخلوقين نبينا وقدوتنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وأتم الحجة، صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المجاهدين الكرام وعلى من تمسك بدينه سلفا وخلفا إلى يوم الدين. عباد الله، فاتقوا الله تعالى واعلموا أن مجيئنا إلى الدنيا لهدف ألا وهو التوحيد، والتوحيد هو إفراد الله جل جلاله بالعبادة، والعبادة اسم جامع لما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. هذه هي النقطة الأولى من خطبتنا. أما النقطة الثانية أن نعلم أن الإسلام هو المنة الكبرى والنعمة العظمى، والدين الذي ارتضاه الله لأهل السماء ولأهل الأرض، ولذلك ما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا بالإسلام. وأخيرا عباد الله، اعلموا أن أمتنا هذه هي خير الأمم أخرجت لخلق الله، والشرط الأول لخيارتنا هو الدعوة وتبليغ رسالة الله تبارك وتعالى إلى الثقلين مبشرين ومنذرين، كما مدى في تاريخ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم. en barkinori inde Allah yurminowo tagee ko mo fof ko aduna heerinanɗo yurmede muɗum julɓe ɓen tun kala kala. yo Allah waɗa on julɓe ko ƴettita en e hoore islam. en jarni Allah waɗuɗo ɗeɗo mofte meɗen, mofte ɓurɗe moƴƴude yaltinanaɗe yimɓe ɓen ka hoore leydi ɗo. nde yettamo kanko Allah yettore sakkitiɗe ko jarnata attiɗo. huwal qadim wa nahnu alhadith. kanko Allah atti o ala fuɗɗode. huwal awwal wal zahiru wal akhiru wal batin. o ala fuɗɗode. khalaqa kulla shay'in bi ilmihi wa qudratihi. o tawi piiji ɗin fuu kanko Allah tabaraka wa taala e gandal makko e muyango makko. kanko noon o tagaka. ko ɗum to wiyen ka alquran ko kanko woni khaliqu kulli shay'in. kullu ma siwa Allah fa huwa al alam. kala ko wona kanko Allah ko ɗum woni tage fongon, ɗum ko enen. allahu tabaraka wa taala e yettimo nde ɗo yettore enen sakkitiɓe ɓen, enen tagaɓe ɓen ko yetteten mo kanko adiɗo sabuɗo on. haɗen andi yettugol mo kanko Allah eno mari nafaji huuɓituɗi. gooti en yettimo kanko Allah o ɓeydanayi en nema on. wa id ta'azzana rabbuka la in shakartum la azidannakum. joma ma ewni si o yettilam mi ɓeydanayi on. karamkoɓe islam ɓen maaki bi shukrillahi tadumu ni'am wa bi kufrihi tahul. sa yetti Allah nemaji ɗin duumoto, si a dullanimo kanko Allah o waylite nemaji ɗin o itta barke majji. ko ɗum waɗi ibnu rayyan al-maqdisi alayhi rahmatullah o yimayno o jinda Palestine o maaka: ya akhi in kunta fi ni'matin far'aha fa inna dhunuba yuzilu ni'am. hey tawi musidɗo, sa woni e nder nema e reenu nema on, sabu yeddirgol Allah nemaji ɗin ɗum no itta nemaji ɗin e juuɗe joom muɗum. en yetti Allah yettore nde o handi, en duwani en jarnimo kanko Allah yarore nde o fuɗɗi. eɗen duwano annabijo meɗen sallllahu alayhi wa sallam emo jogii médaille ɗi ɗi hay goto heɓari e tagu Allah ngon.
aranun ɗum ko kanko woni afdalul mustafin. Allah suɓi e nder suɓaɓe ɓen, Allah suuti mo ɓurni mo suɓaɓe ɓen. Yani ɓe wi si tawi goɗɗo ɓurnama e nder suɓaɓe, haray hande kadi on ɗon e dow ɓen ɓe suɓaka, haray o ɓurnaɗo han feƴƴiti ɓurnede. ko hakkunde suɓaɓe ɓen, annaba ɓen e nelaɓe ɓen, si ɓe tummodiri kulluhum. ko ɗum waɗi o yawi salatun ala khairil anbiyai kullihimi, salatun ala khairil anbiyai kullihimi, mana annabaɓe e nelaɓe ko Allah nuli kon fof ko annabi muhammadin sallllahu alih wa sallam, kanko woni afdaluhum wa sayyiduhum. ko ɗum waɗi hiɗen janga ka defte meɗen hiɗen wiya sayyidina wa nabiyina muhammad, yani huwa sayyidul alam wa sayyidul makhluqin. kanko ɓuri teddude kala ko Allah tagi kon, nelaɓe annabaɓe fuu ko sengoli makko woniri e bange teddugol ko Allah tabaraka wa taala. ko ɗum waɗi sa jokki o haray a fayari, sa acci o a jokki goɗɗo haray a fayi. pularngal wiimo ɓurnaɗo tage ko, ɓurnaɗo tage ko. ko Allah tagi kon fuu al jinnu wal ins, fa afdalul jinni wal insi huwa muhammadun sallllahu alayhi wa sallam. ko ɗum waɗi annabaɓe e hoore mum ɗiritoto ɗum. sen daari ka Nomruz, ka Tawrat, deftere nde ɓeynata nden le Esayi, annabi Moussa tigi inni nder toon, o wi mi acciri on konngol ɓurnaɗo amin aroyowo sakkitorde zaman. Je vous laisse avec les enseignants de dernier qui est mieux que nous, qui vous guidera envers le Seigneur qui est au ciel. mi acciti on e on aroyowo ɓaawo amin emo ɓuri men fof moƴƴude, on ɗon noon o tindinayi o yaarugol ko Allah wonɗo dow on. ɗum ɗo no windi ka Tawrat ko wiyete kon l'ancien testament, no windi ka évangile, deftere nde chrétien ɓen jogii ndey, wonde annabi Isa wi'i mi toranike on ko Moussa toranino on. Je prierai le Père qui est au ciel, qu'il vous donnera un conforteur qui vivra avec vous éternellement. ɗum ɗon kadi kaka Bible windi, Nouveau Testament on, évangile on. annabi Isa wi mi toranike on ko Moussa torani on kon, wonde yo Allah addanoy on aynowo reena ananawo on, almu issu ananowo on, c'est ce qu'on appelle en français le conforteur. si on haani o ɓuttina on ɓernde, si on maafike o maafano on, si on welni o weltoda e moɗon, et il vivra, il demeura avec vous éternellement. o wonda e moɗon ha ñande. bi mana dinul islam ko dinu la yanqati wa la yantahi. islam ko diina ka lannata ka taƴata, ɗo e dargal daraɗe weetata ka hoore leydi ɗo tawa islam ala e progrès, islam ala yarde yeeso. Allah tabaraka wa taala yeetike ɗum inna allaha la mutimmu nurihi walaw kariha al kafirun. Allah timminay diina kam. ko ɗum waɗi ɗo ndaari occidentoɓe wonɓe haɓude islam ɓen, ko kamɓe woni moƴƴinde ɗi bankareji e degaji, ɓe moƴƴina ɗi bismil islam le yufsidu sum'atal islam. fiyo ɓe bonnu nanirɗe islam ɗen yimɓe ɓe gaña diina kan, wiya islam ko diina masibo, ko diina waru hoore, ko diina fettingol avion ji, ko diina argo ta yimɓe no jooɗi no ñaama wara ɓe, itan ka diina ɗo moƴƴa. Ça c'est fabriqué par les ennemis de l'islam. ɗum ko ayɓe l'islam ɓe waɗi ɗum. Allah yettinoken ɗum wa yamkuruna wa yamkurullah. ɓe fewjude Allah kadi no fewjude. wondude ko ɓe woni fewjude kon fof, islam no avancude, no progressude, no yarde yeeso. ndaare États-Unis d'Amérique, ndaare Europe, bi sababi ihwanina du'at, sabu musidɓe meɗen yaltuɓe ɓen yalta no noddana islam, kamɓina al mi'at wal uluf min al garbiyin yu'anikuna al islam. ko njelo hande occidentoɓe ɓen américain ɓe européen ɓe wonɓe arde daaɗo islam, jaɓa islam, ta ko sabu ɓe musidɓe meɗen wonɓe yaltude noddina gandal mum e muñal muɗum e ñeeñal muɗum, nodda yimɓe ɓe faade islam. ɗum goɗɗo wawata limude ɗum. ko ɗum waɗi haray oɗo islam, oɗo annabajo wonɗo hoorejo kaɗo diina, du'anagol o ko dewal waɗɗingale. assalatu ala nabi ibadatun alayna. du'anagol o ko dewal ngal andanda hoorema Allah waɗɗini e dow meɗen. ko ɗum waɗi Allah tabaraka wa taala wi en inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. annabijo sallallahu alayhi wa sallam yiltimaji man salla alayya marratan wahida sallallahu alayhi biha ashara.
Allah wi Allah e malaika no juulude o nelaaɗo ono kadi hittine juulon e makko hittinon mo nelaaɗo maaki kala juuluɗo e laawol Allah e malaika en juula e makko laaɓi sappo ko ɓuri moƴƴude noon e duwanagol nelaaɗo al iktaru min assalati ala nabi afdaluha ko yawmu juma ko ɓuri moƴƴude e duwanagol nelaaɗo neldugol ɓe koyte salatu kon duwanagol ɓe hara ko salatu mo ɓe acciri mofte ɗen on ko ñalaande juma ko ɗum waɗi ɓe maaki hadis selluɗo ɓe maaki aksiru min assalati alayya yawma aljumaa ɗuɗɗine juulugol e nelaaɗo ñande juma ɗuyten haalaji aduna ɗum ko masratul hayrat ko ngesa moƴƴereji juulugol e dow makko oɗo ɓurnaɗo tagee ko o yottini diina kan o laaɓani mofte ɗe o acci en e hoore laawol jalbungol sal Allah tabaraka wa ta'ala huncitirimo kala niɓe ko wonno yeeso tagee ko ngon kon ko ɗum waɗi keesero mo sujjanari Allah ha hande o wi lumière a commencé le jour de naissance du prophète de l'islam ñande oɗo annabajo islamu jibina ko nden ñande annora fuɗɗi haray ko ɗum ɗum wiɗa fi ñande o fuɗɗi noddande islam ko ɗum waɗi yimɓe yasriba madinatul munawwara ɓe faljano ɓe jaɓɓori nelaɗo sallallah sallam gimol tala al badru alayna min saniyatil wada ɗo gandi hamɓe yewti yeeso ɗon ɓe maki jita bil amri l muta jita sharrafta al madina a teddini madina a addi e fiyake ɗofteteɗo saabu oɗo ko annora fiyo yimɓeɓe giwoyniɓe wallahi musidɓe julɓe heferɓe yedduɓe Allah dartiɓe islam ɓe faalaka julɗo no irriti wonde si tawino mouhammadou jonnanoma régilgol probléme ji aduna on harayno aduna on wuurino e jaam eno jeeya e dow maɓɓe porto anglais jo no wiye docteur professeur Roger Garaudy ko anglais jo jogiiɗo professorat en science pensée fi mijitagol o wi wallahi if Muhammad was alive and the world should have regulated its problem with just a cup of tea in his hand hara mo jogii weeru hum taati kafe himo yarde so halfinama probléme ji aduna on fof ko ñawda e fof hara o gaynaari taati makko kafe ko o wi kono on o feƴƴiino o jokkaka it pass away and never be followed o feƴƴi kono o jokkaka ko ɗon muskila woni en wuuridaari e nelaaɗo kono ko acci kon no waawi en ñawdande probléme ji men ɗin en jokkaari ɗin lekki ɗon fii en ndikku nawnaare men ɗen ko ɗon probléme men on woni musidɓe julɓe yo Allah ɓeydu jam e kisi e dow o e ɓenguure makko e sahabaɓe makko ɓen jeyaɓe Allah wo koyen huulu Allah miɗo neldi en toɓɓe tati yewteteɗe e dugay karmakoɓe meɗen ɓen almamiɓe meɗen ɓen ƴawnuɓe lam ɓen e dow ngal gangunal ngal tawata ɗo hari no wowlede diina no yettinede min mi jibinaka aɗa gandi ndeɗo juuliɓe ka min aktoni masajidi biladina ndeɗo juuliɓe no jeeya e juuliddaji attiɗe ɗen ka leydi meɗen ɗo sono menen min mbambeteno ma min jogue min adde ɗo qiyamu leydi mi mijatano nde ɗo ñalande hewtay ta mi ƴaway ɗo min kadi mi wowla ka babiraɓe en yewta en kono e nulal maɓɓe inchallah en yewtay toɓɓe tati toɓɓere aranere nden waalamu anna maji'ana ila dunia li hadafin ala wa huwa tawhid yen andu wonde ko en arɓe aduna ɗo no woodi ko Allah ɗaɓɓiri addugol en aduna ɗo o addari en aduna fi fijindaru o addiraari en aduna nina mala ne en ariri ɗo fi objectif hulikna li ajli hadafin ko tagira ɗen ko sabu hunde nden hunde ɗon ko tawhid attawhidu huwa ifradullahi jalla jalaluhu bil ibada ko wiyete tawhid ko wotinɗingol Allah wajjinɗiniramo tere ɗen kala ko wiyete dewal kon hara ko Allah ɗum jeyi ɗum immorde e maɗa hara Allah tafidaari ɗum e goɗɗum ma goɗɗo ma hunde ma nokkure e juuɗe maɗa hada huwa tawhid qadiman wa hadisan hakada arrafa al ulama'u at-tawhida ko atti e ko sakkiti ko nin karama ko sen jonniri en définition tawhid ko wajjinɗingol e wotinɗingol Allah hara kafidaari mo e goɗɗum e dewe ɗen wo ko wiyete dewal ko kala hunde nde Allah yiɗi yarli immorde e konnguɗi e kuuɗi jiyaɓe Allah ɓen o feeñi kon e ko suuɗi kon ko wiyete dewal ko ɗum waɗi hay mosango julɗo ko dewal ko mosanta julɗo kon ko dewal argol maɗa yiya ko lorrata goɗɗo ka laawol wano bullal ma jandi ma hayre pottinande ko dewal ɗum ko mande jeyande e mandeji gomɗinal wowlalngol tagi fo Allah ngol goonga ko dewal haɓugol fenande e bone ko dewal miijo moƴƴo ko dewal ko ɗum waɗi ceernojo goto imamu Nuwayri alayhi rahmatullah
allafa kitaban fasammahu azikru wa aqsamu zikr. Imamu Nuwayri o walli fi deftere o wiinde zikru on jantagol Allah e jaɓe mum ɗen. Allah ko jantorte ko noneji tati, ko bil qawli wa bil amali wa bil tafkir. Allah ko jantorte ko ɗengal ko wowluɗa, hunaka zicrul lafzi, zicrullahi mo andanda hoore ma ko jantagol inde Allah ka ɗengal. wano hayya ala sola, hayya ala al fala. Wallahi sahabajo nelaɗo seede kamɓe si noddinama ɓe faamay ɗum noddinandu wonde ko andintingol fi Allah. sallijo dari tuwi Allahu akbar, Allahu akbar. sahabajo no towni martu mum on maahi mo towni tenirde makko nden fi seppugol leggal. ko honɗum o maaji o accitiri tenirde nden nde yaniri ɓaawo ga. wonɗo takko makko on inni ene nde tenirde fuutima, o wi la burika fi sarqatin nudiyat alayha salah. o wi tappugol, si a towni fi a tappu salli noddini, a nawri yeeso a tappi, Allah waɗata barke nden tappande ma. ko ya accitir ɓaawo seede a nani ko Allah wi kon Allahu akbar, Allah ɓuri mawnude. ko ɗum waɗi enen ka nder maajiti ga yo en anndu ñande juma noddinandu ƴawgol almami ka gangunal si noddinama, haray kala yeeyugol e kala gollugol harmi e kala cowndi e haalaji aduna haray harmi. ko heddani en ɗon ko wuggagol aro heɗo khutba juula darɓe ɗen ɗiɗi ɓaawo almami. ida nudiya lissolati min yawmi ljum'a fas'aw ila zikrillah, ay ila azamatillah, ila jabarutillah, ila ibadatillah, ay as-salah. si tawi noddinama ñande juma wugge yacco ɗon aron anditugol Allah, ɗum woni juulugol. idan o woodi zicru tawowo ko anditirgol Allah gollal wona julde ndin. no woodi toon zicru ko wiyete wirdu, harana ko wowla wona ko huwa ko miijita. Allah tabaraka wa taala wi inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim fan-natija hiya wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi. ay yatafakkarun ko ɗum woni jimɗe ko ɓe janti Allah kon, hiɓe dari ɓe jooɗi ko ɓe miijito fi mangural makko kanko Allah tabaraka wa taala. hawilu ayyuha al-ikhwa an tatafakkaru fi jabarutillahi jalla jalaluhu. wakkilo ɗen musidɓe julɓe miijitoɗen fi mangural Allah o tedduɗo. hara jaɓaari miijo fi Allah yeewa e ɓerde men. ka miijitagol fi Allah iwe ɓerde julɗo o, cheytane naaday bagasiji mum ɗi e boneji mum ɗi e nder nden ɓerde. ko ɗum waɗi Allah tabaraka wa taala wi en wala zicrullahi akbar. anditugol fi Allah, miijitagol fi Allah, wallahi ko ɗum ɓuri mawnude kala dewal, ko ɗum ɓuri mawnude. kala ka tawɗa julɗo no fena, andu fewɗo ɗon o yejjiti Allah. kala ka tawɗa julɗo no ñaama ko harmi, andu fewɗo ɗon imo yejjiti Allah. kala ka tawɗa julɗo no waɗa ko boni, andu fewɗo ɗon o yejjitu Allah. ko ɗin si qur'ana wi la takunu kalladina nasu llaha fa ansahum anfusahum. woto wawwa yejjituɓe Allah ɓe nde Allah yejjitini ɓe hoore maɓɓe. o yeru kun yejjituɗen Allah wo gonnuɗen, yeru kun andituɗen Allah wo moƴƴinɗen. yo Allah waɗe moƴƴinoɓe. hara ɗum ɗo woni toɓɓere men aranere nden e bange khutba on, ko tagiraɗen addiraɗen aduna ko fi en wotin in Allah rewenmo. hara en kafidarimo e goɗɗu yalla adduɓen hunnugol ɗum. amma an nukta thaniya, toɓɓere men ɗimmere nde ko yen andu an na'lama anna al islama huwa al minnatu al kubra wa ni'matu al uzma. ko yen andu wonde oɗo islam ko o woni dokkal Allah mawnugal ngal, ko oɗo islam woni nema Allah jano on. waddinu alladi irtadahu llahu li ahli lsamai wa ahli l ard. ko yen andu kadi wonde oɗo islam ko o woni diina ka Allah suɓani, ko kaɗo diina woni kan diina ka Allah suɓani yimɓe asamawji ɗin e leydi ndin yo ɓe rewirmo kanko Allah. ndeɗo toɓɓere inde weli faamude, inde mettinande. nanugol ngol no mettiti ɓuri faamugol ngol. ko woni ka asamawji konka kammuɗi malaika ɓen e enen yimɓe jinna ko woni konka hoore leydi ɗo, diina ka Allah suɓani tage son won konko tagi konko islam. ko ɗum waɗi o wiyen ka sura al imran kala ɗaɓɓuɗo diina ko wona islam Allah memata jaɓata. donc cela veut dire les juifs et les chrétiens sont égarés. al yahudi al nasara ko yimɓe perduɓe laawol, sabu diinaji maɓɓe ɗi na jaɓeteɗi. wallahi diina araari ka hoore leydi ɗo ka Allah rewira si wona islam. eɗe wawi darde qur'ana seeɗa ɓay ko khutba na conférence na ɗum en nateno ka bible yumiten toon kadi seeɗa ndaare ancien et nouveau testament wiyete ancien et évangile.
ndaare ndetton e hoore mum on taway diina nelaaɓe e annabaaɓe nulaaɓe ɓe fof ka hoore leydi ɗo haange o takkitaaɗo ɓurnaaɗo o muhammadin sallallah sallam ɓe fof e maɓɓe kanu muslimin al anbiyau walmursalun kulluhum muslimun nelaaɓe e annabaaɓe ɓen fof ko julɓe wonno ko ɗum waɗi so wii wama ba'ahu allahu taala nabiyan wala rasulan illa bil islam allah nulaari nelaaɗo e annabaajo tena ko islam o ardi ndaren annabi nuhu alayhi salatu wassalam ko ɗum allah yewti e fi nuhu annabi nuhu wi wa umirtu an akuna min almuslimin wa umirtu an akuna min almuslimin annabi nuhu wi an min mi yamirama min nuhu yomi laato komi jeeyaɗo e julɓe ɓen annabi ibrahim allah yewti e fi makko allah wi wa man yargabu an millati ibrahima illa man safiya nafsahu walaqad istafaynahu fi dunya wa fi l'akhirati لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين يتن دونتم لألّا إبراهيم islamise-toi et il a bel et bien répondu que je me islamise envers Allah, je me soumets envers Allah. Oui, aslamtu mi jebbilanike mi juldani lillahi rabbil alamin. فهذا دليل بأن إبراهيم كان مسلما فايكو كان تجي أسلمت mi julɗani mi wonani julɗo li rabbil alamina Allah jeeɗo windere nde daren annabi yaqub yande goo seydna aboubacre tawi ɓayko ngal yahuda on no fija madina o wi ɓayko ngu ko honno wiyeteɗa ɓayko ngu wi yaqub seydna aboubacre maaki law kunta musliman la kabbaltu rasak wallahi ti ko a julɗo num mi lumnotono hoore ma nde ɓayko ngu sifanoyi ɓen makko ɗum netti mo o wi musliman kede tokorama annabi yaqub ari ko julɗo mum kan haala hewtine laaɗo jibril waddi aya holli annabi yaquba ari ko julɗo wonno ko ɓurana tendi ɗe allahu tabaraka taala wi am kuntum shuhadaa id hadara yaquba almawtu ta andi noon ko ɗum jangganten nahwde id hadara yaquba almawtu huwa alfa'ilu wa yaquba huwa almaf'ulu bihi id hadara yaquba almawtu tuma nde mayde nde garno annabi yaquba ko ɗum annabi yaquba wino ɓiɓɓe mum ɓen o wi ma ta'buduna min ba'di qalu ɓe wi na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa ismaila wa ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun o acciri ɓiɓɓe makko ɓen woni muslimuna julɓe ɓe wi men woni ɗum annabi moussa ko julɗo wonno annabi isa précisement par le coran et par la bible jésus était musulman alqur'ana e bible ko holli en wonde isa ko julɗo wonno qur'ana wi falamma ahassa isa minhum alkufra qala man ansari ila allah qala alhawariyuna nahnu ansarullahi amanna billahi washhad bi anna muslimun nde isa wi uno hawariyuna en ko homɓe wallataran e diina allah ɓe wi men walla e diina allah seeditano men wonde ko men julɓe miɗo landa on si hawariyuna en woni julɓe isa ko ɗum duwano wonde si les disciples de Jésus étaient des musulmans, Jésus devrait être quoi? Il devrait être le commandant des musulmans à l'époque. Donc kanko wonno hoorejo julɓe ɓen ɓay kanko noddiɓe ɓiwni julɓe annabi yusuf ko julɗo wonno o wi rabbi kad ataytani min almulki wa allamtani min ta'wil al ahadith fatira alsamawati wal ardi tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin yusuf wi allah waran ara komi julɗo tawno yaala moƴƴuɓe ɓe ñande dargal annabi souleyman bilqisu yeeti e wonde souleymana ko julɗo nde letere o garnomo o wi innahu min souleymana innahu bismillahi rrahmani rrahim ha o yilti o sakkiti kanko bilqis ɗum ko isabella la reine de yemen laaminoɗo leydi ko wiyete saba in kon sonnajo on tigi wari o dari o wi aslamtu ma'a souleyman lillahi rabbil alamin mi jebbilike mi woni julɗo wondude souleyman ɗiɗo dalilaji te sobjiɗi ɗo ha janggo en tawa dendagal nelaɓe annabaɓe ko julɗo wonno ko ɗum waɗi le mot christianisme kaari en ko chrétien ɓe windaki ay nokku ka bible ka ɗum yalte hunduko annabi isa challenge anyone lando teeɗo kala mo falaɗa wiya windaki ka bible ka annabi isa wuɗi hunduko mo wi wone chrétien ɓe ma komi chrétien jo annabi isa ko noddi ko faade islam jebbilagol tawi allah hokki e waka dina yo allah dandu en ka fuutade wa akhiran sakkitorɗum ɗum ibadallah e ilamu
anna ummatana hadihi hiya khayru l umam ko yen anndu ɗe mofte men ɗo ko ɗe ɓuri moƴƴude kala mofte honɗe ummatu muhammadin sallllahu alayhi wa sallam da'watan wa ijabatan li anna al ulama qassamu hadihi l umma ila qismayni kala mo ko ɓen no fecci ɗeɗo mofte pecce ɗiɗi cheikh albaniyu alayhi rahmatullah emo jantingol konngol cheikh mouhammad bin salih al-usaymin awrada al qawla fi kitabihi as-sahwa al-islamiyya no windi e ɗe defte wonde karama ko ɓen fottani koen pecce ɗiɗi ko ummatu dawa wa ummatu l-ijaba fa fi kullin hayr ko mofte meɗen tawanode ɗen fewndo nelaɗo noddi ɗum ko jiilu sahaba as-sahabatu l-kiram fidahum abi wa ummi ɓe hanɗen sottirde nene men e ben men sahabatu rasulillah ɓeɓe allah cippini qur'ana yarliɓe yafanike kala ko ɓe bonni ɓeɓe nelaɗo sappotonoɓe maka anta min ahli ljanna ñande go ɓe makana seydna ousmane la yadurru ousmana ma faala bada al yawm ousmane yo waɗu ko faala ala hande kadi ko bonnantamo natugol aljanna ɓe daari oumar ɓe maki tabassam ya rajulan min ahli ljanna moytu ko ayo oumar gorko jeeyaɗo e yimɓe aljanna ɓe saadi ɓe daari kawu maɓɓe Sa'd bun Abi Waqqas ɓe toonimo juuɗe ɗen ɓe maaki ndaareɗo kawu an unzuru ila haali rajulun min ahli ljanna miɗo weltiniran wonde kawu an ko haɗen aljanna ko ɗum waɗi ɗi julɗo wi'i ko julɗo tawi ko yennugol ɓen sahabaɓe ni golle makko jonnumo konngol almami maliki ngol la dina liman sabba sahaba dina alana yennuɗo sahabajo nelaɗo sabu ɓe lawlahum lama balaga ilayna al islam sinano sahabaɓen islam hewtatano en ko ɗum waɗi yeeta ɗen wonde ɗe mofte men ɗo no ɓuri kala moftaluji ɗi moƴƴude kono noon wa chartu l awalu li khiyaratina charti arano on fiyo mofte men ɗen woni ɓurɗe moƴƴude ɗen ko hunde woɗɗe ɗen addawatu wa tabligu risala ko noddugol ngol yimɓe ɓen ka diina e yettingol nulal islamu ngal e tagee ko ngon si en waɗani ɗum haray lasna fal ummatu hayrul umam wa lasna fi tilka al umma haray ɗe mofte men ko ɗe ɓuri moƴƴude kala moftali kono en jaɓari wonde nder to nani dalil on ko won ɗum allah tabaraka wa taala wi kuntum hayra ummatin ukhrijat linnas kuntum ay antum ayyuha almuslimun onon ɓe julɓe jangi janga mari mara nawi hecciɗi en fof wiwɗo la ilaha illallah o muhammadu rasulullah sallllahu alayhi wa sallam allah tappi en o wi kuntum on laatike a landano si wolanaɗa ɗum mi landano haaju allah laati ko a arabujo ma ko a indijo ma ko a pullo ma ko a soso ma ko a maninka fakat an takuna udwan min al umma ko ya wontum membre ka nder nde mofti annabijo sallallah alih w sallam allah wi kuntum on laatike hayra ummatin mofte ɓurɓe moƴƴude ukhrijat linnas yaltinanaɗe yimɓe ɓen kon ɗum moƴƴini on ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna anil munkar siroɓe qur'ana ɓe wi ibnu hajar o yawnode ibnu jarir tabari o maaki ta'muruna bil ma'ruf ay ta'muruna bit tawhid wa tanhawna anil munkari tanhawna anil shirki imamu lalikayi alayhi rahmatullah o maaki ta'muruna bil ma'ruf ta'muruna bis sunnah wa tanhawna anil munkari tanhawna an-nas anil bid'i wa qala imam qatada alayhi rahmatullah imam qatada maaki ta'muruna bil ma'ruf ay ta'muruna bil islam kulli wa tanhawna anil munkari wa tuhadhiruna an-nasa min al-kufri iɗo yamira yimɓe ɓen islam iɗo rentina ɓe keferaku ko ɗum woni addawa ko ɗum waɗi rahima llahu du'at yo allah yurmin noddanoɓe diina ɓen wallahi musidɓe julɓe kayi toon ɗo hiɗen jooɗi konakiri ɗo gandi allah no jarriɗi lagine sina wano kankan wano mamum saare jande lagine ka jannguɓe mum ari mooɗi ka saare ɗon no janna ɗon no waajo no famɗi fo no jogi région jiɗi ndaar jooɗi konakiri ɗo no ñaama sardinge nebbele mum no ñaama sandiji waltu ɗum no ñaama ɗo sadakaji bonɗi laamere mo yiɗa wo no mari tension e jaɓe yimɓe ɓen no aami yowgo jooɗo ka serari janna nodda yimɓe ɓen jannguɗo seeɗa wono arde ɗo deesida wuuray gurdan grand commerçant ɓe ɓen wallahi si kala mo kojo wi wuuray gurdan grand commerçant o naate joni erreur si commerçant ɓe wi wuuray gurdan laamu ngun lamɓe ɓen no wuurini noon commerçant ɓe naata erreur si laamu ngun wi'i wuuray gurdan commerçant ɓe ɓen e karama ko ɓen laamu ngun yana erreur
mo be e laawol mum golle neɗɗo so jangi ko jannugol waajo nodda yamiraaɗa so ndigi wobbini ɗum ɗon ko natere kala karamokojo mo jannata waajotako fawa zalim ko toñuɗo ndaare imamu Shafi'i alayhi rahmatullah ñande goɗɗo go arotemo Khurasan o wi imam halaka nasu fi Khurasan yimɓe ɓen halkika leydi Khurasan nani imamu Shafi'i maki kayfa halaku kono ɓe halkori o wi sakata al ulama'u wa dakhala al juhal yatakallamun o wi kamen karama ko ɓe deƴƴi hok majjuɓe naatino wolande diina kan oya sikki imamu Shafi'i makay yoɓe jonni du janngu ɓen konngol o jonni mo ɓe ñawore mum o wi ida sakata al ulama'u fakad zalamu wa ida nataka al juhalu fakad aftanu karama ko ɓe si deƴƴi haray ɓe tooñi na yo goɗɗo jannguwa diina tage ko ngon haɗo jini diina kan haydi ɓe hato jinayi ɓe fodde mum joɗoɗa fanka ɗon hanane ɓena ɓen ɗon kan no weltora ɓen no jangi kono ɓe wawi wata ɓe jangga ɓe deƴƴo haaju maɓɓe alay ko goɗɗo jokki karama koje duwaka wawde ɗum gando koyo fiddu koyen yaltu kadi nodde yimɓe ɓen e diina en mowoto Konakiri ɗo ha yimɓe ɓen fof gayna alkade ka fulawaji majjere hande Fouta Diallo ka meɗen ma kami jeeya ɗon ɓay Fouta Diallo koye lagine ça nous appartient tous Fouta Diallo hari ko diwal gandal ndaare toon ɗo ceerno Sadou mo Dalen e wuruno ceerno Sadou mo Dalen o seeni hiwragol almami timbo maaki hey ko yo Sadou wota maayo a nafiraari tagi fo ngol gandal ma ngal miɗo faala ya windanan haysi ko ɗerel goton komi waajitora ceerno Sadou mo Dalen maaki wallilan ndaygo heɓo yiite huɓɓina ɗon ɗindore nda adda ɗeri ɓanna ceerno Sadou mo Dalen fuɗɗi ɓaawo geeƴe ko salli wiyata Allahu akbar fi juulegol subaka tawi mawɗo gayni wallifaade deftere no wiye Shukrul Ilahi deftere nde danne 94 deftere fi miira tawi mawɗo gayni wallifaade deftere nde ceerno Samba Mombeya ɓe jooɗi ɓe ɓaari e leggal ɓe fuɗɗi wallifaade ogirde malal ko ɓe immotoɗon tawi dolekke maɓɓe moƴƴiri ɓaawo sabu ko so yewti ka juule ɓe immo ɓe arta kadi ɓe ɓaaro ɗon ɓe waɗi nde deftere wiyetende ogirde malal ɓe yeeti en kadi ko waɗi ha ɓe wallifi e pular ɓe maaki ya joom nanugol heɗo haala gorel jiyangel loɓugel si a faala malal iwgel e Saïdou Mouhammadou el seelenke leñol fuutanke laral mum benke hoɗande ashariyanke ɗatal e malikiyanke ashariyanke ka kaɓɓe e malikiyanke ɗatal ɓe anduma onde ko ɓe malikiyankojo ɓe maaki yoga fulɓe no janga ko tindinira arabiya ɓe lutta e sikkitagol ko sabu ɗum waɗi hamɓe wallifinen deftere ota fuu janngo arabu ha yejjita pular kala boneji ɗi yimɓe jokki hannde ceerno Samba mo mbiyano rentini ka ogirde malal mi nani woɓɓe no eddondira ɗo e balɗe ɗo o karama ko yaagal ɓe ɗum no dagi waɗugol ɗum si a watta ko boni min ne a ɗum ala e konngol ceerno Samba mo mbiya ko ɓe maaki wota tuugo e coora fiɓa tutta nafa wo alanama e ngol fijugol wota ndurdo hona wota ndawru wara woni naystumugol wota ñaamu ko jiibi ko hirsante korteji e koyɗi e ndurdanagol ndure yaagal buuɗi mum ko harmo ɗum ndurdanagol ceerno Ibrahima Ndama koye hoore puccuɓe windi deftere maɓɓe nden rentine Fuuta e Sincaaɗi hakkunde Jaali Bawol e Kunkuri eɓe hoore puccu hiɓe yewtude hiɓe yewti han suka on inna ko ha ɗo mi wunji ɓe daro ɓe nawin ɓe heɓi deftere rentine Fuuta e Sincaaɗi ceerno Ibrahima Ndama ɓe waɗi jihad ɓe déclari dawla islamia e leydi men ndi ɓen mawɓe fof wulinoke maayi en yeehi en ɗaɓɓoyi gande Azhar en ɗaɓɓoyi Saudi en ɗaɓɓoyi Soudan eɗen ari ɗen jooɗi ka caye ɗo eɗen ñaama sandis waɗa ɗo fatuwaji harmina ko faala ɗen dagine ko faala ɗen yimɓe ɗengure ɓen mawɓe ɗon no maayide majjere ka fulawaji hombo men woni yaade noddaka min faade islam noddira yimɓe ɓe neeɗi par ce que kadi si a yeehi kadi e yimɓe hooliɓe teddungal mum hay so ɓe ala haalaji mum ko ya waɗu doyi oɗo ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati l hasana ɓii tedduɗo o faalete teddidde e sabu mawɗo makko tedduɗon ko ɗum sa yawikemo o nanodirta dawa ko needi e hikma odo ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati l hasana koye yaniraɓe yettigol islam kayen ala yiwde ɗo ka yimɓe woni yiwde en ɓe bale ɗo kala kojo endi en jo heewi wuragol lankagɓe nde mi heɓ mi ronki nomi immoroɗo goɗɗo iwa ende somo jangi seeɗani hay ɗuuɗa o wi o maayata o nani fi leydi julɓe no ɗon heferɓe no ɗo seeɗa emo arɗo o wallito karama koɓe ndilleɗi yettingol diina e ɓen heferɓe ɗon o taƴi biye o ɗaɓɓi visa inde
o taƴi biye ɗo e hennde calcule e hennde ko toni Chine o ari lagine ɗo himo seppude kaago len dubreka fiyawgol waajo guinéen ɓe ɓen yahil karim o naɓinde moƴƴere ɗo ka an ko jelo waajiɗa bi jannguɗa ko jelo jannuɗa ɓi waajiɗa ko ɗum waɗi mofte ɗen si tawi ɗe malete e ruttoto e noddugol yimɓe ɓe faade islam la budda an naltafita ila dawa tablighi risala e hootay ka dawa nodde yimɓe ɓe yettine ndina kan e maɓɓe iru kala ko jannguɗe o tawi faltimɓe e konko e ngannda kono ko annduɗen kon fof yettini wallahi islam ko ari makka ɓay nelaɗo ko makka jibina qur'ana ko ɗon fuɗɗi jippaade ko ɗon dina fuɗɗi si nelaɗo e sahaba en jooɗino makka ɓe ewni ɓe wi kala faalaɗo islam meɗen makka ɗo nani meɗen ɗo kala faalaɗo diina yo ar ɗo meɗen habbimo ɗo ko jelonateno islam law qaalu nahnu huna halummu ilayna nu'tikum l'islama are tawo men ɗo men jonnom islam ko jelo wonayno julɓe diina feƴƴatano makka e madina ceerno wallahi haraju min makkata walmadina wallahi haraju min makkata walmadina yuballiguna risala ɓe yaltu makka e madina sahaba ɓen ɓe seppi woɓɓe waɗɗi han pucci mum maayi ɓe acci ɗon furi pucci mum ɓe seppi ɓe feƴƴi yeeso wallahi yahe inde julaɓe fof no anndi ɓay ko tumbere madina wonɓe busra onon yahoɓe Chine ɓe ɗo nganndi yenande gonjor ka gonjo yenande sahabajo no ɗon kala yawɗo ɗon Shanghai kalete gonjo ɗon o juuroto nden yenande on sahabajo no makka sahaba ko ɗum waray o ha Chine il calculé hakkunde makka e China ko combien de temps avion wirata ɗon ko teppere oɗo yaari sahabajo goo no foftana sina sahabajo haray ko taabi inajo mo beeli Mozambique yahe Nampula lando ɗo ngannduɓe tariha Mozambique ɓe wi nden yenande sina sahabajo o haray ko je iwtinɗo ɓaawo sahaba ɓen ko on innisira leydi Mozambique ndi wona Mozambique wiyete ko Moussa ibnu Bik ɓay o maayi o wattina ɗon o innitira leydi ndin portoari wayli inde nden au lieu de Moussa ibnu Bik ɓe wi Mozambique Europe kayo toon ɗo yimɓe no yalti Europe koye juuɗe sahaba ɓen e yalti ndi leydi wiyetende Portugal wona Portugal ɗo wiyete ko Portugal ardun saminatun lil Portugal ɓe aawi maaro moƴƴaari ɓe remi foññe moƴƴaari ɓe aawi gawri moƴƴaari ɓe wi nanzour hadihi l hubub min al Portugal joni ndaaren koye gabbo yani poɗɗe lemunne ɗo kadi ɓe aawi ɗum fuɗi ɓe wi barakallahu fi hadihi l ard hiya saminatun lil Portugal ndi leydi ɗo Allah barkinini ni moƴƴani lemunne on tuma ɓeyni nde ardul Portugal ko ɗon portoyli Portugal au lieu de Portugal ndi leydi wiyetende Mogadishu wona Mogadishu ko makkadu Chad ka wiyete jibolorta ɗon Espagne wona jibolorta ko jabalu Tariq Ibn Ziyad ka wiyete Islamabad ɗum ko Afghanistan c'est pas Islamabad inde nden ɗili ko Islam abadan eɓen mari sifa ɗen inde kamen Fuuta ɗo wano timbi Madina timma ko wi timbi Madina ko Madina timma donc ɗen inde no kamen awato ko Islam abadan islamu ko ma haali tagga ko Seydina Ousmane inni ndi leydi Islam abadan ko homɓe waɗi ɗum rijalun sadaku ma ahadullah alayhi ko worɓe todi Allah ɓe gongini nelaɗo yoɓɓini diina e maɓɓe makka ka arafa nelaɗo dariɓe maaki balligu anni yahe yetti noon ko nani ɗollankon ɗo fal yuballigu shahidu ghaib tawaɗo ɗo woyo yettino e mo alaɗo o sahaba ɓe saaki jewre ley ndin ɓe wi wo sahabajo go kokkituno tawi puccu makko ngun no fotiri hirnande Madina no ɓaawo timmojo makko yinni kori naato woniri laawol ngol Madina o yawi a nanari ko nelaɗo maaki gomo ɓeyo yettino go nani toon kanko fewti ɗo mi turnatangu sako mi maaya e nder turnugol ngol ara Allah yihi mi faalaka yaade on tuma gona inni jardin ma on e magasin ji maɗi o wi si jawdi julɗo yeeɗike hakkunde julɓe haɗa ko jawle maɓɓe ɓe bonni o wi ɓengure ma nden o wi Allah wiɗo mi yawo mi halfini o nangi o tappi puccu ngun o yahi ka yaarete balɗe 30 o waali o maayi harnoɓe tawi mo ɗon ɓen ɓe tawi ɗon fure on ɓe tawari ɓandu ɓe tawi ɗon coñci makko ɗi ɓe tawi batte lefi ko malayka ɓen ñoɗi kon coñci kasange ko ɓe kasanguire kon ɓe surrimo goɗɗo tawaka jange sira Abu Zarrin al-Ghifari no o maayirino Abdullah ibn Mas'ud Bilal ibn Rabah kulluhum kharaju min Madina li tablighi risala ɓe fof ɓe yaltuno Madina Bilal ɓaynelaɗo fatiki o wonno ɗon seeɗa o wi mi warata wurude Madina ɗo mi daro ka hoore janngunal dow ga mi noddina simi hewti ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah
mi yettitike mi yarne laaɗo mi hertoyeyde mi yettinoyey ko ɗum firi kon bilal yaltini madina o yehi o maayoy e leydi suuriya ndin ɗum ko cham siri ko ɗon o maayi saydna omar jokkitunomo fi addugol mo madina o maaki wota tuttinan lewñendi gomɗinal halawatul iman o wi addawatu halawatul iman noddugol yimɓe ɓe faade diina o wi ɗum ko belenɗuru gomɗinal wonande lammin wonɓe madina ɓe yo jokku no heewi to karamakoɓe mi yehi ka janngaka o yehi o yettini diina enen noon jannguɗo wono jooɗade suudu si acciti martude janngana ko acci heɓade wona windowo lekki artite o wayli ɗo janndugol defte ɓe ala yaade o wonta joni pooɗo wallu ɗaynidira ɗum koye ɗe penade wuruɗen yo Allah faabodi leydi men aqulu qawli hada wa astagfirullah li wa lakum bismillah rahim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين عباد الله كما قلنا فعلينا أن نعرف أن هذه الأمة هي خير الأمم أخرجت لخلق الله لإرشاد المخلوقين والشرط الأول لخيارتها هو الدعوة والتعليم وتبليغ رسالة الله تبارك وتعالى باو يتقول من الله تبارك وتعالى إدوانا قل قرنا لتجف النبي ميد محمد صلى الله عليه وسلم jiyaɓe allah wano wi'irɗen noon yen andu ɗeɗo moɓɓe meɗen ko moƴƴini ɗe kon koko allah wi'i kon en moƴƴi en jaɓi ko e moƴƴuɓe kuntum hayra ummatin ukhrijat linnas attiɓe ɓen no ɓuri sakkitiɓe ɓe moƴƴude si a ndaari hoore ma a ndaari baaba en ma hay so ɗa ɓuri baaba en ma ganda hay so ɗa ɓuri ɓe faamu hay so ɗa ɓuri ɓe wakkilare si tawi ɗum ɓen ma ko julɗo kanko ɓurma moƴƴude ka allah sabu won ɗum nelaɗo sallah sallam makuno ñande goo hayrul quruni karmi summa alladina yalunahum summa alladina yalunahum ɓe maaki ko ɓuri moƴƴude fof e mofte ɗen ko giralal ngal ko hikki ɗon ko hikkiɓe ɗon ɓen ko hikki ɗon ko hikkiɓe ɗon ɓen karam ko ɓe wi ko ɗon nelaɗo dari ko to haala juutu kono ɗum no pooɗogoy si ɓe maaki hikkiɓe ɗon ɓen ko ɓen ɓuri hikkitiɓe ɗon ɓen ko ɓen ɓuri holli wonde kono hikkoraɗo wo ko noon ɓurdira ka hange ɓen ma ko omo ɓuri hikkade yaramɓe ɓen fa abuka ko benma si benma woni julɗo soro ma woni julɗo haray ɗeɗo ɓurima ɓattade aljilul awwal ko ɗo ɓe ɓurma ɗiɗo fof ko dalilaji ka tawata sakkitiɗo ɓurata arano ɗen hani jaɓuɗe ɗum yiɗen hoore meɗen yiɗen dina men ka yiɗen ndi leydi men ndi leydi ndi yoton ɗo si en yiɗi ndi en ananay ndi si en anani ndi koko ɓiɓɓe leydi woni yeɓade ko mapinten ka si mapini en jotto walla en jottako lagine mbi fi démocratie huɗa jippinede no piirede ɗo manifestation ji fi goto no nanga no piirede ɗo fi laamugu no sali toɓɓere wotere opposition no piirede ɗo fi ɓe woli hunde wotere ka honde tuma yaltuɓe wi en ɓe wonɓe wadde ha ngalna tikka leydi satta lamɓe faalaɓe laamu ronka famudirde julaɓe ɓerɗe ɗe yoora okkorta ittata jakka wurtanta soduɗo tawina ɗum faala miskinoɓe kadi ko détournaire oy kako huwoda seeɗa wo koye soppay ko yiya a faami ɗi boneji sakitiɗe ndi leydi ɗo ko hombo jelo immi wi immoɗen daroɗen cikkere allah nden iwa hoore meɗen par ce que ka yirtirɗa wo toutes les portes sont fermées ka laamu no fermi ka julaɓe no fermi ka miskinoy no fermi ka yarɗa wo les portes sont fermées yimɓe ɓen noon no ɗaɓɓude solution e juuɗe yimɓe la tatlub hallan min almakhluqi fatlubil halla min alkhaliqi oya ko ɗum yimuno o wiyata ɗaɓɓu solution e juuɗe tagaɗo ɗaɓɓu solution e juuɗe taguɗo on solution on koye juuɗe allah woni wallahi crise on lajine ɗo toutes les domaines ka yirtorɗa wo ko crise o seralion ɗo wo fello no taƴi leydi uni yimɓe maayi wo ndiya yooli yimɓe wo amérique to wame waɗi yimɓe yooli wo enen lagine ko ñoogue waɗi on jour ndaarelo ɗum yurmiri sa enen ko ñoogue on tatam guineɓe ñoogue leydi no tuuni haqqillaji yimɓe no tuuni ɓerɗe ɗe no tuuni jikkuji ɗi no tuuni e joni noon ko honno heɗirten ɗo ko laaɓi fiijo ɗum heɓa ko hombo duwa noddede ko jon solution on rabbu samawati wal ardu on aranɓe ɓen fof si mafinoke hay sirkaynoɓe ɓen allah wi ida rakibu fil fulki da'u llaha mukhlisina lahu dina ka si ɓe ƴawi ƴallaɗe waame ɗin maƴƴi fi yoolugol laana kan ɓe fewtayno allah ɓe jeejamo ɗayɗe ɗen ko sirkoɓe enen en julɓe en fewti allah
fiindi leydi ɗi gaccitiri ni faalaɓe laamu no wiide ko laamu ni yeɗɗa laamu no wiide ko opposition ɓe ala ɓen no wiide ko marɓe ɓen no wiide ko koye miskinoy a faani iɗen daaridira ɗo gite bonɗe tawi en fewtaali jon solution o moƴƴen haydi goɗɗo pooɗama ɗo haw jooɗi keeso laamu no laamu ine maako min heɗo ko yetati allah tagari sifo mon e moƴƴugol taaleɗani ko bonɓe hanno wajoɗaɗe o wayrta guinejo no yeɗɗi ko ha no wiye ɗo jonnama poste ɓe a julle tournayɗe ara yaɗɗiɗin tourné a cimo ɗon hande kadi o wownata gonga kono o ñaamira o kippata ƴawɗo wodo woni feetuɗo ɓenna il danse à l'attention il danse à l'air danse o yima ko ɓe yimi o ama ko ɓe ami idan haray ko waɗɗiɗen e ndi leydi wallahi li islahi ummatina siɗen faala moƴƴintingol ɗe mofte men lagine ɗon men wowrande fi muɗum en jaɓɓanay karamokoɓe yeeru inniɓe ɓe wi janggen waajoɓe janggen ande liina kan waajoɓe yimɓe ɓen jeejemɓe sene meɗen andi aɗa ɗo seeɗani ha waɗi ɓe mawɓe andi men koko min ƴettuda defte komi ara men jooɗoɓe janna men kono ko yimɓe ɓe gandiri men ɗo ko mbarugol carrefour ji ɗi waajo causa hamdallahi entretien conférence publique koye nder ɗum ɗon heɓuɗen ɗo jiwɓe wonɓe volonté tawi ko waɗoɓe body e sexi wano jiwo no wiye lawratu jiwo wonnoɗo causa ɗo tawi o tourne ɓese o amayni mo satini yaltingol morceau nden yontere ɗon o ari ɗon o heeɗi ɗon karamokoɓe no yewta o artoyoyni moodi tigi tigi on ko andilla min ɗo faala hakkille ɗum mi jokka ɗum ɗo hande hafidatul qur'an o hunjiki alqur'an mutahajjiba o jombama o yurmede no moodi makko on mo yurminde nden ko ɗum woni sottinande ben makko goɗɗum ɓay ben makko yanino tension no waali uduru ila barakati dawa ndaare barkiki allah waɗi kinge dawa ɗum fof fermi e leydi ɗum fof fermi aucun mouvement de la dawa tous joni yimɓe jokkaka leydi ɗo sona wiigo tun tatti ɓay noon allah wi en in tansurullaha yansurkum si on walli allah o walla yo wa yusabbit aqdamakum en wallade dina allah kan hiɗen faala yo regiɗange en wadde ko waduno annabi dawuda kon woyɗa faala goɗɗum miɗo faala goɗɗum waɗu kon faala ko mi waɗane ko falɗa kon si a waɗari komi faala ko mi jonnay goɗɗo on waɗa an noon waɗantama ko falɗa kon sinani min nde mi watta a faami waɗu komi faala kon mi waɗa ko falɗa ko sina ɗum mi waɗina goɗɗo goo mi acce ɗon min kadi mi salo waɗandema ko falɗa ko si en jaranaki diina allah kam ɗaɓɓen ɗaɓɓere laaɓude dagiɓe yaltini ndi makitiiji harmuɗi cigarette e bodi e sexi e yeeyugol ɗi filmuji bonɗi ka galleji meɗen ƴetta ɗum ñaama fewta allah wiya allah wallu men itta ɗi bandiji hoore amen bandiru no toraade allah hoore bandiru ko ɗum allah wallata honɗum allah wallata allah ittuɗo bandi e hoore amen andi si bandi torike allah heɗe ko ceerno sadou mo dalen maki ko waliyu fuuta ceerno sadou mo dalen maki si huuɗaɗo e huuɗaɗo nangodiri allah no darde ɓurɗu kuddi wo walla si joom barki e joom barki nangodiri allah no wallude ɓurɗu barki wo barkinaɓe ɗiɗo duwanaɓe si nangodiri ko ɓurɗo duwa o allah wallata huuɗaɓe ɗiɗo si nangodiri ko ɓurɗu kuddi wallati portata par ce que ko fino martira wona ka tawi ko ɗum ɓuuri wakkilade kaka tana fokkita ko ɗum ɓurete sembinede siɗen faala peewal siɗen faala yo ɗileji istiqama wassalama wattaqaddum wallahi la budda an nasirra ila allah en doga fewten ko allah tuuɓe laɓɓine ɗaɓɓiten ɓe yimɓe on ɓe ka ellaji ndaare no ɓe wira e muɗum aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum istaghfiru alghafur rahim ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا نورنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم سلمنا وسلم بلادنا اللهم سلمنا وسلم بلادنا اللهم انصر إخواننا في بورما اللهم انصرهم في أفغانستان اللهم انصر المسلمين في العراق اللهم انصرهم في اليمن اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر الفلسطينيين على اليهود يا حي يا قيوم yo allah wallu ɓe julɓe wonaɓe toñede birmani yo allah ittude toñe dow maɓɓe yo allah wallu julɓe palestinien ɓen e hoore alyahuda ɓen yo allahu tabaraka wa taala jingan julɓe ɓen e dow heetorɓe ɓen yo allah waɗu en sababu ɓantagol diina yo allah ɓutti leydi lajene ndi yo allah ɓutti ndi leydi lajene yo allah fottindi hakkude ɓerɗe ɓiɓɓe lajene ɓen yo allah tabaraka wa taala hikki yeeso kala yurmeteɗo moƴƴina nafana ɓiɓɓe lajene yo allahu tabaraka wa taala ƴettu teddungal jonna nafoɓe ɓiɓɓe lajene walla ɗiɗo leydi yo allah ittu rasifiyagal e ɓerɗe ɓiɓɓe lajene yo allah ittu angal pottal e lurre e haasidago e konnago e meɗen yo allah tuttingen fenade yo allah tuttingen ñamugol ko harmi yo allah tuttingen ɗaɓɓugol ko harmi yo allah tuttingen haasagol julɗo so allah waɗi en haasatoɗo julɗo yo allah waɗen yiɗoɓe julɓe ɓen yo allah waɗen immotoɓe darano diina yo allah waɗen immotoɓe darano diina yo allah waɗen noddanoɓe islam yo allah waɗen janggoɓe diina
yo Allah waɗen accitoɓe haajuji mum fi haajuji Allah yo Allah waɗen accitoɓe haajuji mum fi haajuji Allah bela jo kanka ɗo darano haajuji men ɗi wa sallillahumma ala nabina muhammadin wa alihi wa sallam aqimi salat laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal